Nagnaak jay minuyungan, idi adapay tilen naaw. Ititimek na inak nang egantimek ti Diyos anasantuan. Nakipagnanakisaw kaniya ibaganay na napnutoy puso kaduara ko awan ti makammo. Tinaayat atimek na nasamit ket awan tumada. Nakipagnaak liniw-liwanag tuy biyag ko paragsaken na. Nakipagnanakisaw kaniya ibaganayaten na napnutoy puso kaduara ko awan ti makammo. Manubot ko nagmaymaysa iti rabian ang tenga at adalan na pinanawan da lulwatiin bukbok na. Nakipagnanakisaw kaniya ibaganayaten na napnutoy puso kaduara ko awan ti makammo. Ken Jesus makipagnak uray daldalan ko narigat jak agbuteng tabayen nak ket makisa sa kaniyak. Nakipagnanakisaw kaniyak ibaganayaten na napnutoy puso kaduara ko awan ti makammo. Napnutoy puso kaduara ko awan ti makammo.